de mantakasngi ni nakalangka SNOF ngi wan ngi ban patsyai hak bede bagi isu bede tuka illegal tir counter kabangi ngi la deble ki operation mentala kumbas sipau kat santeli ki jaka di bangila de operation ni kanika jing khanra chuni bangin check kini ki documents ki bede kan tambat ki license ki bala issue da ka income tax department sales tax dekat kat kum kachini khanra chungi hi nadu kasdang hi ni syam babodi ki dukan tim kim don ni kini ki kot kisla ki babyang bat nakalem chungi don ki banta ki ba ngi la khang no ki dukan bat don ru ki banta ki ba ki try untuk ki penbyang ki kot kisla bat don ru ki banta ki ba itu ki try dukan lalai ki bana register ki lalai pen apply ya ki license bat nakalem chungi ru la pedi yang ni bagi don ni ki syalam bat ki riset kumta terter te hakani ke khlemat ke banta ni nagaleng kaseng sa sisen pat ni kwa pansya ha wede bat kini ki try chungi tir counter bat kuncu ru syaka sarkar jela bat khamtam syaka department kepada pet ekmi halo kenika tir counter te nagaleng kaseng hi chungi sangeno menta kumba shisngi arsngi te bat pangila yo ru kecintip ka ba tikna mengilayat syurum seneng babur hidukan ki lalai bana renew ki license ki ba layak ki ba cu renew dan ki ba cu renew sansnem posnem ka sansnem husnem ro te menta baro hidukan kelas sedang menilai renew halon ni ka menta tingi ai khuble halon ni ka menta chini renew jungki ya ki chung license namar ba kacingki chung ka seng kalong ba ni khanra nang ikani ru namar ba dei ni ka menta ka revenue chung ka state dei nam ta ching mantoi hi chung ka state pang ku chung no khnang ba kitu ki ba le ikani business kindon ki kot kisla ki babyang kindon ni ka license ka babyang dekat pun kucing tip iki bangi ni la yolo menta kalong ba warna kalian state warna kalian ka department beri ka sales tax ni la yo kucing tip ba watsha kinong kendong bu kila de pia kini ki inspektor kila de ai bu ya kata ka order ka ba po ka live ho tarik ni ujun ba baro ki dukan tim ki dei ban wan ban le ki license ban wan register atau office te kani ka order ka bangi ngila yo ching tip te nakalem ka seng kan no dokumen ha we dei ba kani ka banta kalau kum ka we ka thong ka ba ngila ban ong ba arpol 1% ngila ban ong ba ngila don kata ka thong ka cingtrekam chungi kala pois ta ka thong ka banura khnyat ga chingchop ka be dei kani ka banta te ni ai ku chung kublai kat pang ya ki tukis is superintendent nani ki commissioner ki bala simkhya lo kani ka banta na ka banta bana penulong ya kini ki ching temu bangi kum kaseng ngilayat menta kum ba arbanai lai banai te ni kum kaseng nang ne shakmat kam de kani ka chingkut hendrai kani ka detang ka bangi poi le se tang hapdeng badang ne shakmat nginang yai lech ki wipat ki benta jongka state hak bede ki district ki ba peru nginang le hiar ban khanra hak bede ba kini ki illegal tir counter ki bomdon ya ki license pat ki kot ki slag ba byang badang ne shilong ru kam de ki ching sang no chung ikan ne bad nginang yai bodien bad abang ila tip syaru ba nang leng go ka department kala sim ni karai ba po le putri baro ki de kan register tingir nang bodien hang ya kan ka kam namar ba ngin hap tip ba ngin hap wat ba kino kita dukan ki bomlek ban penbyang ki kot kisla bat nakalem hi kasem hi ni bo pa kan ki maham namar bangla det ban pensyai mentala bon sin bat kaneru sa sisen pat kan ki maham nakalem kasem ba ladang hilap ya kino dukan ki bomdon ki balit license ki bom byang
kabala issue da ka sales tax department but lada kim pendang iki kot kisla bat nagaleng ni kaseng jungi sa sisen pat ka bu kucing maham bangi nagaleng kaseng ngin sa simpat ki we kisen jam ki bakam tu na ni shikman bat kala penlong ba kaseng kambang seul ban kami itu bidukan ki bile persyak de kane kicing le jungi ni kran syah ni ba ngimdon ginu bentah mereka long bai panginon rai ka revenue juga state but abak late and renew ya kini license but ni kentu curu ni appeal ya ka department ba ladaki issue ya kini ki license ka license ka ong bangimdon ka pisah te ni kum kaseng hi ni kwa ba nang ni shmat long ni trailang kan bat ka government hukum kana bangin wanra ya kata ka financial stability na ka banta ka state hi brokowe te kani ka we ka very crucial no ka ba damtam ha ka source ka bangin wanra ikan ka revenue ka state tingi kung kaseng ni pai khamat halo ka banta ba ki crore ka pisa ka shuja ha ka bede ka kani ka business ka bede ka kani ka tip tingi na glang kaseng kung bangila le hi kani ka jingkhnra nginam syong thai hadu ba baro kidukan tim nadu kitrai celah nadu kibar celah kin hapan biang ikut kisla ban pakin hap ban li register syaka department makin sewi ka bedeng kita tenagaleng kaseng jungiru ni appeal syabaro kitrai dukan makin simkia lo ni komenta ban kastit ko ban ka department ru kade ban issue no mardor ya kikot kisla kumba kitu kitrai bukan kila awan bana apply yang lagi jom kila license ba kitu kibala penbiang kamtam ya ki kot kisla kenang makai bening jom kastit kan poi be siapoka pelakon ka jom kastit government yang ni ke ba laga keren mensyua da kitu ki wiki party ni ki organizer no bagi ong ba ki berngem lu wadi kaseng ba kin ai bakin ya kelenti sungkaan hakabede bakaneka jingkhan license juma tingi na kalian kaseng ni ngimdon kuno benta batin kuno organizer ye keren syai kan ni para kasih ni keren syai kan ni mangimdon kuno benta panginya syai eno ka business kaya lucung business pila panya ya lakung business pila panya akan benta we piyai berkakut ngimdon ke tafsir kata benta nek ka bangi ni wan hani ka movement jumi kalong baik ka mission jumi kalong baik ya ka revenue jum pasti mo but nagaleng kaseng hi kumbaga akan syai nandun khamat balada pi ini dogon wakis min salia itu syai but ni omru ya pi ba lada pi ya api na khamat ngin bot mangin adin kamlele namar bangin nda kecinya jumpi na khamat ngin laplut manu bin bot agar kaska mo tingi kan syai no kata but bangi keren syai jang sa sistem makaseng kamdan benta banyarap ya kinu ki organizer Henrengi kwa bak kita ki organizer lada de atli nilai keliru makin don nak kalaisan ka babiang bak ngikir paling ko ngan ba bakan isu ya ki license ki bedai nak benta ki organizer lada ka don kata kalat kalanti Henry lada pimdan kata ka license mul lada pim seal kita ka revenue cuma state mul lada pi operate ki business kino ki organizer ning kedokti no kalong illegal tingi ngikeren baik bah ni baka ki organizer kade ban lo bala recognize ka state government de nakalen jungi hi ngikeren chai be sempat bang nimdan mata bano handling ni ka fight jungi kalong baik direct baik ya ka state government ya ka department balai an simkia nak mata kecing moto chung state nak mata banginyo kolek ikar buding chung state namar kandan kanu kalut bol haka bede ko kecimuan juga revenue haka state government hangtu ba idon ibenta baka haban peri ki organizer mano bade ki organizer namar ba nilayu iba katkum cingwan RTI ko chungi ni syamba kidon tang likely ki organizer ki bala recognize daka government kata kadai kawai ka new trap kawai ka lambat kawai ka kadai juga karo archiris te kini likely ni kami nantiru maka department kan issue kini license halo kini likely ki organizer namar ba ni yo iba
ka department o ka government kala ikut tang kini kilai teli ki organizer tingin ni kwa ban ni pensyai sya kitu ki honor kepada ki business operator kini ki tir counter ba kimdai ban tre lani ban sim dia kinu license ki ba long belang ki bongdon kita ka map ka bayadai ba ki organizer nama bahang tua po license kila tho syai manu kita ki organizer ki ban set ya atau kenam nak mentam penting ikin nombor tim mandai bagi ni kenturu ya barok kidukan ba ki day banbu ya ki kot kisla la ni serok kopi hakabe day bagi license ma piwi ki dokumen sapo kidukan jomki kenang bala dangi ni on check kan long kecing sup ya ki ba ya ni ru kuncu ba ni kenturu ba kitu ki bla yo ka license ki day ban wa ba ya kitu ki license ki ba ya kitu ki select ki badan dia ka license ka baki ki la debio naka department baka selta kala issue ki haloka ka license baka sa season paru ni appeal ya ka department ban nang ni syakmat baka nang yai bodien baka nang yai khandra omde tang nagaleng kaseng baka khandra hendai nagaleng ka department baka nang yai bodien baka nang yai le kini ki kidukan kiba misuse lane kiba operate illegally ya business na baki ba ni baka ni business kung mangyay isya hi ba bonhi ya kini business la operate ki non tribal tingi iba kini non tribal kim seo tikanai ki kot kisla kung mga laong maneshi kmats bem ki bong seo san snem manchuaru si host nem manchuaru ki ka business ki ka ron be tikani kini ki chindo ko ba kraw hai ka state namar ngi iba kadun ka financial constraint wa ika platan ka state government tingi na kalian kaseng ni kwa ba kanandon kan